Pozdrav svima, danas zaranjamo u jednu izuzetno zanimljivu temu kako se čini da se istorija ponavlja u globalnoj politici. I to kroz analizu geopolitike haosa od strane Milorada Vukašinovića. Ajde da zajedno otkrijemo šta se to zaista krije iza najnovijih svetskih kriza. Pre nego što krenemo dalje, jako je važno da znamo ko stoji iza ove analize. Milorad Vukašinović je, istaknuti novinar, publicista i pravi ekspert za geopolitiku. Njegove reči nam pomažu da sagledamo jednu mnogo širu sliku, onu koja se često ne vidi u dnevnim vestima. Geopolitika haosa. Ova moćna fraza, koju je inače skovao Ignacio Ramone, nalazi se u samom srcu analize. Vukašinović je koristi da bi objasnio jedan globalni model koji je, kako on kaže, pokrenut nedavnom šok intervencijom u Venecueli. A to je u suštini iznenadni, agresivni potez osmišljen da izazove totalni haos i, naravno, promenu režima. Vukašinović tvrdi nešto vrlo interesantno, da ključ za razumevanje ovog današnjeg haosa zapravo leži u prošlosti. Vraćamo se zato u 1989. godinu na jedan, reklo bi se, pomalo zaboravljen slučaj koji je postao nacrt za mnoge buduće intervencije. A sad, pogledajte dobro ovu paralelu. Levo imamo Venecuelu sa Madurom, desno Panamu sa Noriegom. Optužba ista, narkotrafiking. Cilj, smena režima. Akter, opet ista sila. Vukašinović ovdje naglašava da ovo nikako nije slučajnost, već jedan dobro uverban, skoro identičan šablon. Noriegin put je, kao iz nekog špijunskog romana, od korisnog saradnika CIA do svrgnutog diktatora. Njegova sudbina, taj put od saveznika do zatvorske ćelije u Majamiju, nije samo neka istorijska priča. To je, kako analiza tvrdi, model koji se danas, ponovo primenjuje. Ali znate šta, ovi događaji nisu samo izolovani incidenti. Ne, oni su deo jedne mnogo veće i starije strategije. Ajde da se upoznamo sa doktrinom koja već 2 veka oblikuje pristup Amerike prema Latinskoj Americi. U početku bila je zamišljena kao štit protiv evropskog kolonijalizma, ali i ta Monroeova doktrina se vrlo brzo pretvorila u mač. Vukašinović objašnjava kako je taj princip postao izgovor za intervencionizam, naročito tokom hladnog rata, pretvarajući celo to američko dvorište u zonu isključivog uticaja. I danas u ovoj eri nekog novog globalnog nadmetanja, ta doktrina kao da doživljava svoj veliki povratak. Borba se, međutim, ne vodi samo za politički uticaj. Vodi se za ono što bukvalno pokreće svet, a to su resursi. A ulozi nikada nisu bili veći. Venezuela leži na najvećim dokazanim rezervama nafte na svetu. 303 milijarde barela. Samo zamislite tu cifru. Taj broj zapravo objašnjava gotovo sve o strateškom značaju ove zemlje. Ipak, to ogromno bogatstvo je praktično zarobljeno. Zbog sankcija i unutrašnje nestabilnosti, proizvodnja je doživjela apsolutni kolaps. Sa preko 3 miliona barela dnevno spala je na manje od milion. A taj pad nije samo broj na grafikonu, stvorio je pravu humanitarnu krizu, baš onakvu na kakvu je ekonomista Jeffrey Sachs upozoravao da bi mogla izazvati masovnu glad. Ali, dok Amerika koristi pritisak, jedan drugi globalni igrač ulazi na scenu. I to sa potpuno drugačijim pristupom. Kina, naime, ne dolazi sa pretnjama. Kina dolazi sa ponudama. Dakle, umjesto sankcija, Kina nudi investicije, umjesto izolacije nudi izgradnju infrastrukture. Kroz svoju čuvenu kreditnu diplomatiju, Peking vrlo strpljivo gradi dugoročne ekonomske veze, osigurava sebi pristup resursima i time, naravno, direktno izaziva tu vekovnu američku dominaciju. Pa dobro, kako se sad sve ovo povezuje? Imamo istorijske obrasce, stare doktrine, novu borbu za resurse. Svi ti elementi se spajaju i stvaraju upravo ono što Vukašinović naziva povratkom geopolitike haosa. I ovdje dolazimo do same srži Vukašinovićeve teze. On tvrdi da je koncept upotrebe sile, koji je legitimizovan 1999. godine, zapravo otvorio Pandorinu kutiju. Tada stvorena norma intervencije sada se kao bumerang vraća zapadu i stvara nestabilnost širom planete. I sve nas to ostavlja sa jednim prilično oštrim i iskreno uznemirujućim pitanjem koje autor postavlja na samom kraju. To je pitanje koje odjekuje daleko izvan granica Venezuele i tera nas sve da se zamislimo o budućnosti međunarodnih odnosa. Hvala vam na pažnji.
Ako želite da nastavite da otkrivate ove skrivene veze u svetskoj politici, obavezno zapratite naš kanal Geopolitika u AI Minutu. Svaki lajk i deljenje nam zaista mnogo znače i pomažu da dođemo do novih gledalaca. Do sledećeg viđenja.